Najmanja knjiga u Bosni i Hercegovini je rukom pisani Kur'an iz 17. vijeka. Dužina rukopisa je 5, a širina samo 4 cm. Najmanji primjerak muslimanske svete knjige je kompletno prepisan i pažljivo ukrašen. Ime vještog prepisivača nije poznato jer se kaligraf nije potpisao. Zbog veličine stranice, Kur'an je napisan izuzetno sitno, nashh pismom, kaligrafskim stilom koji je blago zaobljen i lako čitljiv. U zbijenim redovima sadržane su sve muslimanske molitve. Nazivi molitvi i tačke na kraju rečenica, koje služe i kao ukras rukopisa, napisani su zlatnom bojom. Iako je prepisivač bio iznimno ograničen prostorom stranice, potrudio se da po ljepoti pisanja i ukrasima teksta najmanji Kur'an bude ravnopravan i sa mnogo većim primjercima ove knjige. To potvrđuju ukrasne rozete u obliku cvijeta. Crno mastilo kojim su ispisani tekstovi molitvi je vrhunskog kvaliteta, što je osiguralo da knjiga vjekovima ostane sačuvana. Uz uobičajenu namjenu da služi kao životna uputa, najmanji Kur'an je vjekovima bio i moralna podrška. On se, umjesto u čitaonicama, uglavnom nalazio na frontovima. Muslimanski ratnici su mali Kur'an u ratovima kačili na vojna koplja. Nekada ratna Hamajlija, najmanji Kur'an je danas neprocjenjivi dragulj Gazi Husrev Begove biblioteke koji stane u kutijicu za nakit.